Koji dan je bolje započeti vlogging karijeru nego dan kad imaš raskopani prišt na nosu, 7 dana probavljanja bubrežnog kamenca koji nije naravno izašao. Iza sebe nisam izašao iz kuće, imam, ja mislim da sam ovo 3 tjedna, osim na hitnu. I to je u principu to. Ako ispadne dobro objavit ću, ako ne, neću. Ako ovo gledate, to nadam se da ćete moći pokupiti nešto pametno i svega ovog. Probat ću vam pokazati kako izgleda život gitariste u Hrvatskoj, koje su mi obaveze, šta radim, s kim radim. Probat ću vam reći sve stvari gdje sam se ja zeznuo da vi možda ne morate. I eto, to je to. Prvi korak je, idem se napokon šišat. Popio sam tablete protiv bolova, sad mogu hodat. I idem u frizerski salon Marijana. Da me malo naprave da ličim ko čovjek. Petak je svirka u Rijeci s Matijom i to vam je to. Idemo. Ne znam, ću se ikad naviknut na ovo, sve mi je neugodno. Ako ništa drugo, bar je lijepi dan. Jak sam morao izaći, izašao sam po suncu, nisam sunce vidio u mjesec dana. Sve nešto sivilo i tmurno, tako da eto. Možda će ovo biti jedan jedini vlog, čini mi se jer mi je neugodno za popizdit. No se čovjek malo bolje osjeća. Naravno da nisam snimao ništa kod frizera, mislim kog to zanima, jel tak? Sad idem doma, počelo me bolit. Valjda ću doći do doma, mislio sam sjeti malo parkića, da me ne bi zaštekalo, da moram zvat nekog da me pokupi. I idemo svirat, prolaziti pjesme, spremat se za koncerte, pa da vidite kako to izgleda. Kaj? Šta je? Modelat. Ha? Ko producer? Idemo šljakat. Ne tamo, moramo ići šljakat. Evo moj mali kućni studio. Ispričavam se na neredu. Radna je atmosfera trenutno. Što se opreme tiče za sve muzičare i koji se tako sjećaju, Kemper. Idem u power kabinet. Ulovim ću gitaru direkt iz boksa. 2 XLR-a. Ravno u SSL dvojku. I sad, pogotovo kad mi bubrezi bole, tu imam iPad, na njemu imam aplikaciju od Kempera, tu slažem soundove, čak ih i mijenjam da se ne moram saginjat. To je to, 2 Kecova čudovišta. Evo Strat, moj najdraži Strat na cijelom svijetu. I Les Paul, Jessica. Nju nisam još tako puno svirao, ali sad će i ona doći na red. Tu iza je Takamina u koferu, možda ću mu je poslije trebat. Za malo veće svirke nekad koristim, evo, Fender DeVille, Mike Landau. I to vam je to, prvo ću se malo zagrijat i onda krećemo šljakat. Najzabavniji dio svega je štimanje gitare. Svi volimo reklame. Not today. Preporučio bi vam jedan dobar program, da nešto dobro iz prvog vloga bude. Program se zove Transcribe, ima par megabajta, mislim da nije velik. Jako jednostavno za koristiti, pogotovo za početnike. U njemu imate sve, imate EQ,
možete usporiti pjesmu, možete mijenjati tonitet pjesme, čak u centima se može. Znači ako je nešto sa ploče prebacivano na digitalno ili nešto, pa kad bude pokušavate svirati uz to, a raštimano vam je, možete si podesiti u tom programu da vam štima sa gitarom ili kojim god instrumentom već radite. Evo, spreman sam za šljakicu. Prvo ćemo proći Matine pjesme, pošto je koncert u petak. Jednu vjerojatno znate, jedna je zašla danas van, što je super jer ću moći objaviti ovaj video bez da otkrijem pjesmu. I to je to. Čisto i bezuvjetno, sa svim što nosim i što znam. Kao sreća, ljubiti se kao ljude na svijetu. Ovim svetom naivno, sanjivo umetu. Ljubiti se kao vjeka. Zaboravio da postoji. Moja duša ima pustih željera, ja to slavim ima, sve ih poklanjam ja. Okay. Moja duša ima pustih željera, ja to slavim. Uskoro Kiki Rahimovski ima promociju albuma. Album se zove Stopala. Pjesmu Stopala možda već znate. I izrazio je želju da jednu sekciju pjesme, koju inače svira, čini mi se, akustična gitara i gudači, da to bude solo dionica, u stvari gitare. Pa ćemo mi to sad napraviti. U stvari to je taj dio pjesme. Mislim da mi je ostao dobro u uhu. Ćemo malo po svom napraviti izlaz iz tog sola, ali to je to.
noćas grije stopala. Znam da ne znam to, da si me ostala. Pričat će se. Da vam samo ukratko pokažem program, taj Transcribe o kojem sam pričao. Znači Transcribe sa uskličnikom. I imate dobre fore recimo tog EQ-a, jel? Imate bass remove, ako nešto dobro ne čujete možete si maknuti određene frekvencije i svašta nešto. Ima super foru što možete jednostavno označiti neku sekciju koju želite učiti, ponavljati ili bilo šta. Možete usporiti, možete ubrzati, možete promijeniti tonalitet. Ono što je najveća fora, sad nemam tu primjer da vam pokažem, ali recimo možete ubaciti video. I onda ako na primjer neki instrumentalista svira nešto, doslovno mu usporit će vam i zvuk i sliku i neće promijeniti, izobličiti zvuk strašno da nećete čuti šta se dešava kako to rade neki programi. Tako da je topla preporuka. Mislim da čak nije ni skup, ja sam ga dobio za rođendan od prijatelja. I to je to. Eto, nadam se da će nekom pomoći. Da ne gnjavim previše u prvom vlogu koji sam ikad snimio, prilično impulzivna odluka da to napravim danas. Možda i nije najpametnija ideja, ali eto, tako sam odlučio. Mislim da ste shvatili nekakvu poantu. U stvari, moj posao je da od studijske snimke koja je snimana sa puno kanala, puno instrumenata, sa produkcijskim zahvatima i slično, da pronađem stvari koje su najprepoznatljivije i u stvari koje čine tu pjesmu. Barem što se gitare tiče. Nekad to znači preuzeti ulogu gudača, nekad znači to malo promijeniti aranžman. Uglavnom moram smišljati nekakve aranžmane za live jer neke stvari koje funkcioniraju na snimci ne funkcioniraju uživo. Moram naći nekakav zajednički nazivnik. U jednom bendu nas ima jako puno, moram malo više paziti da si ne stavimo na prste, da ne sviramo jedni preko drugih, pa je to malo više promišljeno. Manje, čak ne promišljeno, nego manje možda sviram. Moram biti tanji, moram manje prostora zauzimati sonično u svirci. Dok kod kikija recimo je gitara malo dominantnija, pa imam više slobode. Čak se traži da gitara bude malo deblja, masnija, više sviram, preuzimam ulogu gutača, kao recimo na stopalima i slično. Ako imate nekih pitanja, ako vas nešto zanima, ako imate neku ideju šta bi voljeli da snimim, slobodno pišite u komentare. Ovo nije neki vlog gdje ću prodavati vam nekakvu maglu ili nešto, u stvari ideja je došla od tog prijatelja me jedan savjetovao. Ja bi recimo volio da mi neko neke stvari mogu reći na početku karijere i da si olakšam i ubrzam proces učenja. Pa eto, ako neko može nešto naučiti iz ovog svega, meni će biti jako drago. Kažem opet, ako imate pitanja, slobodno pitajte, drago je volje ću vam odgovoriti. Vezano za opremu, vezano za produkciju, vezano za sviranje uživo, vezano za gitaru. Ako znam, odgovorit ću vam. Eto, hvala ako ste pogledali ovaj video do kraja, svaka vam čast. To bi bilo to od mene. Idem nastaviti vježbat. Mislim da neću više ništa snimati danas jer mi je i ovo bilo prestresno. I to je to. Eto, share, like, subscribe, jel tako kažu i youtuberi. Peace.